Krama Hindu saking mekudang-kudang wewidangan ring Sumatera Utara. Ngemargiang pangubaktian ring Pura Jagadita Toba, Pematang Siantar Sumatera Utara, sejeroning ngemargiang Piodalan Saraswati, dawak mekudang-kudang rahina sane sampun lintang. Pemargin Piodalan Pura Jagadita Toba Kota Pematang Siantar Sumatera Utara kekawitin saking rahina sore sane kadulurin antuk pebiakalan ring natar pura saha kelanturang antuk mepuro daksina samian pratima ide betara ke adegang irike kapundut kalinggihang ring pelinggih utama pura. Ya diastun sane rauh pedek tangkil nenten banget akeh pemargin Piodalan presiden memargi antar antuk dreda bakti. Krama sane pedek tangkil akehan pindah ke krama rantauan pemekas saking Bali. Tiosan punika taler wenten sukaduka dirge Yuse Hindu Dharma Kota Medan wiadin krama Bali sane sedek nelebang pendidikan ring Kota Medan. Piodalan Pura Jagadita Toba kemargiang pingkalih satungil warse sinarengan sareng pemargin rerahinan Saraswati nemonin rahina canis cara umanis wuku watu gunung. Sekadi pemargini ring Bali Piodalan Saraswati taler kacinayang antuk ngemargiang pangubaktian sane kadulurin antuk puja trisanya pemuspan saha pamuput ipun ngelungsur wangsuh padan ide betara. Makudang-kudang tokoh Hindu sane pindah ke pamikamkam kuentenan Pura Jagadita Toba dawek siongolas warse sane sampun lintang ring sambrama wecanan nyani mepekeling mangde pariwana uyadin penglantur ipun state mertenen becik kuentenan Pura ring Kota Pematang Siantar napi malih wenten asiki wenten irike. Antuk punika krama Hindu sane rauh ring Kota Siantar uyadin wewidangan nyane medue genah ngaturang bakti. Saking Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, Ari Wirat Majeng